see you in the lamplight shining. And I'm jealous of your tiger heart. You had me beaten right from the start. This is the end game. The game we play the same. This is the hardest part. We can't fall apart. Let your aching. I know you got the heart. Time to make your name. Set yourself apart. I hate that I give in to thoughts of anger. I'm far from perfect. I'm broken circuits. I seek the answer in all of the wrong places. Egia esan harrituta gauz, oso interesgarria eta balio handiko lan egin dutela. Zelan aurkezten dituzten lanak, zelango enpakea daukaten nagusien aurrean azalpenak emateko. Beaten right from the start. This is the end game. The game we play the same. This is Es sorprendente la capacidad que tienen para reflexionar sobre algo tan profundo y las conclusiones a las que llegan, ¿no? Y sobre todo me parece muy interesante la capacidad que adquieren con estas dinámicas de poder exponer en castellano, en euskera e incluso en inglés, y creo que son habilidades importantísimas para su futuro. Me ha encantado. Nire lan pertsonala da aldizkari feminista bat, eta sortu nahi izan neban kombinatu nahi nituelako feminismoa dela gai bat gustoko dudana asko, eta benetan ikasi aldo dela horri buruz, eta sormena dela aldizkaria sortzearena eta idaztearena eta benetan nire iritzia emotea. no matter where you run, I'm standing in your shadow. I've watched you from a distance. It's nice to see you in the lamplight shining. Sortutako proiektua materialen erresistentzian eta arrisku elektrikoen prebentzioan datza, eta aukeratzeko zergatia izan da nerabetan ez dagoelako informazio larregi honi buruz eta gure egunerokotasunean erabiltzen dugun gauza bat delako eta arrisku asko ekar ditzakelako. The game we play the same. This is the hardest part. We can't fall apart. Let your aching. I know you got the heart. Time to make your name. Set yourself apart. Nire kasuan, osasun publikoan dauden arazoi erreparatuta, ebakuntza baten aurretik dauden itxaron zerrenden kudeaketan pentsatu nuen.